kauliza, nani atakayeshuka duniani? Tena kauliza, nani atakayeshuka duniani ili kukomboa watu katika dhambi zao? Mbingu zikabaki kimya, duniani nako kimya, kuzimuni nako pia. Yesu akajitoa, mimi nitaenda huko duniani ili nikomboe watu katika dhambi zao. Ulitupenda Baba, ulitujali sana. Alipofika duniani, Bwana wangu aliteswa sana. Alivumilia mateso, maumivu na madharau. Alivumilia mateso, masimango na masengenyo. Alitemewa mate usoni, fimbo alipigwa, alitundikwa msalabani, taji la miiba kichwani, mkuki ubavuni mwake, damu na maji yakatiririka. Hayo yote sisi tuwe huru, hayo yote tuokolewe. Ulitupenda Baba, ulitujali sana. Ulitupenda Baba, ulitujali, ulitupenda, ulitupenda Baba, ulitujali sana, ulitujali sana, ulitupenda siye, ulitujali sana, ulitujali sana. Kama mimi naimba leo ni sababu ya huruma yake. Kama mimi naringa leo ni sababu ya upendo wake. Alikubali kuacha mbingu na utukufu, akakubali mateso. Mwanadamu nani angekubali kufa kwa ajili yangu? Mwanadamu nani angetoa uhai wake kwa ajili yangu? Leo naitwa mtakatifu ni sababu ya huruma yake. Leo naitwa mwana wake ni sababu ya upendo wake. Leo nakuwa huru kweli, huru kweli kabisa. Ulitupenda kuliko vyote, ulitupenda kabisa. Ulitupenda Baba, ulitujali, ulitupenda, ulitupenda, ulitujali sana, ulitupenda siye, ulitupenda Baba. Msalabani yote ulisema yamekwisha, yamekwisha kabisa. Sema sasa niko huru, ndani ya Yesu niko huru. Naimba, naringa, ndani ya Yesu niko huru. Naimba, nasifu, ndani ya Yesu naokolewa. Ututumie mwana wako wa pekee ili aje atufilie msalabani, kumaliza dhambi zote ambazo zilikuwa zimefunga maisha yetu. Uliona ni vema afie wana wa Erepan Church. Mungu uko mwema katika maisha yetu. Asante Yesu.